Temaşevan Nijal Midyata Merdini jibo jinan kursa rolyefe hate vekirin. Jinen jati lenavenda perverdehiya gel hem ve hüneri hindibin hem ji debara xwe pêtikin. Li navenda perwerdeya gela midyadê ji bo jinan qursa rolyafê hat vekirin. Li navçeyê ev cara ewilek û qurseke wiha tê vekirin. Di merheleya ewil de 20 qursiyêran serî li qursê dan û niha çêkirina tabloyan hîn dibin. قرصا قات روليفهم دعلمنا تابلو أنا كم شيتكن وتشكي زاف خوشكا يعني از شبيرك حمارة تفسيركم راستي هم يك ستريسا خو تافيجي ويك زفكيجي دستنيك رحت بي سري خو بالاتكي Jinên ku beşdarî vê qursê dibin tabloyên sê alî çê dikin. نابي روليف كورسيا ام تعلمنا صناعات هم قدتكن ام بلوب هفتكن هم قاتكيش خور سالمشكن ام شخور تفروشن ام شخور دعلمن باش چه بو چونكي هم مالي رونشتي بون هم وقتي خود بويرن هم زماني ما تشي هم دعلمن يعني تشكي قالكي قنجه Qursiyer bi saya vê qursê hem hunera rolyafê hîn dibin hem jî jê pere qezenc dikin. Vegarojên hususi